Papa, what are they there? As I say, me are jealous so far. That's it. Papa, they say me are jealous. Wow. No crap, me are jealous so far because I say, bring your palm on you. Papa, say a friend saying. A friend, Kwesi boy, ne guy name no, but ne shop no ni actual ajinyame. Ajinyame, kaswa. Yeah. Papa, boy, he for side. Oh, boom, kwanso. Nyame ya aduma ye koye nim kakra wa mantam de ne beba. Oh, okay. Okay. Because they say your dress so pa. Mate. Mama why? Bro boy, Nyankopon inshira wate. Yes, Papa say odin de Kwesi boy, Nyankopon inshira. Obema de oye den boy na obedi because boy no ye de mama ma ye fa mama. Okay, sabre da me dofo. Yama papa kwa ba de. Me enfa dwumade no. Ehye so. Yen hyase na yen sua ade. Papa. Yes. Yase na ye ba besua ne ma nipa ka kire e wa brabo. So abrabo ye nipa ye ka kire o. Betuma ka se mu 70% Ghana ade ya ka brabo ya ka achi. Se abrabo na ye bo no ye nante honhuma ni pie honamani but Ghana for an Africa dodo no ye nante wo honamani. Papa o ka se o se hin for nante Africa ana Ghana. Papa hin for na nante wo honhum. Abrofo. Eba ni sen abrofo na nante wo honhum. Danse. Obroni bie no oye ade keke anye sunsum ade no oye. Mobile phone sunsum tachi. Greedy camera ye hwe so yi. TV na nipa hwe ni broni na ye. Cars praying. Ni nyina e ye honhum no ma. Nti omo nante wo honhum first ansa na pie hunamani. Be Africa na ye nante wo hunamani ansa na akosunsum ti da bia be kachi. But Papa, mo kan sa obo so just abrofo no obi oye broni aye hia no. Say abrofo hia fon so. Oh, obroni ahia ne obroni ahia ne pa na oni bi no ene Ghana skafo. Masa omo no won say abrofo no. Papa no dey me man kokra because ye hwa abrofo fima. Baby ho no ma baby omo tekra no ho. All kwant me from compare. Oh Papa dabi yet me the compare. Baby ho no ma bola so pa. Ma me ka bi nche won say on the normal bet. Metuma ka say mu 90% there. Omo come anim. Be for 7% 10% now 5%. Na Ghana there. Omo mu di yi no. Omo ye kakra bi. On na Africa particular no. Ye yi die wo fom. Adentia Papa. Ja ye nante wo hunamani. Papa ka say nante wo hunamani a. Na wo pa chere sen. Me dan se hwe. Ma me ka se me chiro. Ene na obi hwe me din the prophet Michael say. Yesunsum ndwuma but mame nka bibi nkyerɛ on abrabɔ na ye bɔ no sɛ wo ye wadwen sɛ wo nante wo suns hunamani a obɛka achi wo abrabɔ ɛyɛ fact nti bible me tie ase so sɛ ye nante ye nso wo no Nyankopɔn ɛwɔ honhum mu ɛne ne kure mu me sɛ abeto we me nante wo hunamani da for my life kopem mra nyame beto nsa frem me kasa ɛyɛ sunsum me nante ɛyɛ sunsum me sika sɛm ɛyɛ sunsum mi baduane am di yesunsu mi didi wo sunsu mani pie honamani enye bia me ye baifu before me di aduane no na me di awura sunsu na be ya so bibi e wo aduane mu a aduane betuma aye den e betumi enka me anase bia madwuma ne misika asem no yenya sika fi sunsu mu ansa na pie honamani enti eye fat Papa o ka se yenya sika wo sunsu mu ansa na pie honamani a meti hoyi me wo sika enti no me wo sika na je se me bo bra na honhum na obi ani asase so a obobo bra wo mbra bra na obo no eye hunamani odinya sika me ka tutu chiro enye centro e fact hwe oni tina bon se na eye na Christopher da bi o mka se ena mabompa sa mabre afede se de kwa ma ye feda hwe wo bompa na wo hunamani abrabo na ye bo no ye wo sunsum abrabo ene ye hunamu abrabo ye wo hunamu yiedie ene wo sunsum yiedie ono na eka sunsum yiedie no wonya sika eka ba beto na nkanso na nkanso no ma beto be so wo bo na hunamani a sika ne beba bet ebehye sanete nti no abrabo na ye bo no ye mbo ne tra keke nti se wo bo abrabo no wo hunhum first ansa na pie hunamani nti sana abrabo no na wo ware physical ne begu tie sika beto wonsam na akọbọbọ si afisika edi koye adwuma ebegu sika ne behye obi ebeye sunsun ade edi 2 series abeto ade gu store
enti ablabɔ no ye bɔ no ohunhun asana pie na mani enti sa na ablabɔ no ete pame papa asama wo kan ho eno de ya me no wontan nya dwen because enyo bia no wo sika meka se wakọ honhom anaso wakọ hu obi ama obọ ni sika ne ho ban ama ya onkrofo bebra omo ewo sika na nso no omo adwumaden omo mpa ibo a omo ankasa tena omo dem bọ ne ade no e na abo omo amadu ba bia omo adu enyo bia na wo sika obeka se wakọ obi nchen anaso wakọ prophet bi ama na bo sika ne ho ban de ama me se enye no kreda tie nipa ne ewura sunsun ma oyi onya yedi ansa na obo bra no o de wopa me se obi o hwe me wopa ko bank ko bobo sia almost 100 billion na de fa ko store na ye adwuma wo mokola obi de 1 cedi ba be go store no one day by 1 week no go store no ade no kwa ye nto ya so obe work wo huhu mu mana pue hu na mani enti ablabo na ye bo no ye bo wo sunsun ye nya sika wo sunsun ye di ye wo sunsun ye ko ye nim wo sunsun ye bo bra wo sunsun ansa na pue hu na mani na be ye physical so obi ahun se o akwa we de they say ko na nim wo ablabo sabre no sunsun no wabo wo adwuma wo sika sem ye die wa wanre wo kontuo bibia eye ade bia esese wo bon ban bia wa bon ban te be ade say obi betumi ade bibia be say obi bi be say wo bon ne tra de a me so be ba fom ti ablabo no na me di kan ka che wo say obi obenye sika organa bia ka kire wo say onya ne tra keka oboa enye no kre enye no kre papa say na wo ka say adwuma sem aware sem agisa wo wura sunsum ne ade no ye na nanom breso ye ma me no mo breso omo nwura sunsum enso ma ware no eso sin na mire mu de kra me da se tete no enye ne ntemfa nkompen kra ade ntienso so ya ensunsu wo mu ni se me maame metumi de maame ayo metuma area ye assurance de ama ahwefo me maame one papa ware ye omo wo 10 mbema 4 mba 6 yanya me maame operation da me maame ba bia ni wa sabi mpaduasa sabi oye ko anase onbidi wa blabom no esan say me maame tiase na papa maame tiase say o se ablabo na ye bo no ye bo wo huhu mari pie mu na mani esan say na me se me papa no oye ku aba me papa sifie owuno di jaye e na yen so ye sisi bi e na ye de ba be jaye mba ye ma so be si e de ja omba be mi bisa o se wa o hwe me papa fie na o tim ade awo mba no 1 plot quarter plot kon to bi esan say wo nya wa adwen say o bo ablabo no e wo huhu mu utu anamu e wo huhu o bo ne tra kekenti bi sika no to nsama e be hye adwuma na wo ye no tete no omo bisa adwuma bi on be ye no omo bisa aware kura pa omo kwakọ ware no omo bisa se oba na me kwakọ ware no me ne crash ya me ne betuma abobra ena abrabo na ye bo no e betuma si yesen omo hu ni nyina ansa no makọ ware be na bre de ye wale o social media Facebook ni Instagram ni ade na ye ware ena obi kwatumi fa obi maame eye ne maame kọ ware sa ware ni nyina ye papa enkosi aga da o maame na o chem wo no etese bo ko nanim ono na e sunsun ade so ati ase ono na owo ono na nhia obi wa na ne maame ho atetenti ana ebi akurase bi ofini nti opese be ma ne kwako hu dachi nti otumi fo obi a oye sikani eye ne maame na ode aware aware ne be ko ono ye kodamoni aware be sunsun aware ne se obekọ maame no papa ni no ma ji aware no ono ye sunsun aware ne betuma gina esa so maame ne wafutu ode be ma o experience ewo how aware na aware no tumi gina nti ye ware ewo hunamani sa nti sa na abrabo no tinti obi a ogbo abrabo bia ye sure say obogbo abrabo no ewo sunsun mu mana pue hunamani nti sa net wow obi a abrabo no bomade aso bebo sunsun mu na epie hunamani Prophet Michael Osei ono ene penin kofa bai penin kwantre for oda St Michael Power Ministry ano na St Michael Power Ministry papa onye sorry ono ne dey counseling kwa and the counseling is on short say Monday to Saturday Sunday enka ho anything no so we share Prophet Michael Osei actually kwan Prophet Michael Osei owo kaswa Pink FM Pink FM on chen hwa e na owo into the ofaka no waka say obesi ewo kaswa Pink FM say we free Accra e na e call say we free mankasim e kwan so e na eba ni nyina e na say obesi ewo Pink FM usia no afre Prophet Michael Osei
numbers are a good screen enemy of Frebia Papa Obefa 0243 310087 0243 310087 and I say 0558 382017. Ofra Papa Befa na enkomo bia one ewo ho no anase ne opese obisa no ne opese one ne di nkomo na wone no adi eho enkomo because so aka yo se ene yesua de ne ema enipa ye ka kire ewo abrabom eno na papa eguso ekyerkyerem na oka se ye mo bra anase abrabom no ye mo ewo honhom ma ye misa papa abrabom no o ka bibi se ye mo ewo honhom se ye bo honhom ye mo wo honamani yeah ye bo wo honhom but as a Ghana for any Africans ye bo ho ewo honamani nko ye mo ewo honhom na papa ma mi misa o me ya baba wa amasi so me ti we adwumaden ya de bia me pese meye me de no because minimum be hello and I won't know me way me just say onya adwumaden na sa nipa no de na bebo adenti e na nso ko nanim sa won ko nanim o eno sa no so on pa adwumaden na onim so be frefro bi no ono sa won ma honhom ma me nka bi twe ye ka se ye bo abrabo wo honhom manipue wona mani asra nipa tumi di ya e ba cho ma me kyerkyem na tini on se me se me odifo ntimi nante wo honhom manipue wona mani including asore kura wote asore na ye honamani asore na wote ye begu edom ne mba ye ka se honhom asama hwe sika enye nyankopon de twaye uyi ewiase uyi nyankopon a ne kura ni pankwa eye sika abrabo na ye bɔ no so obetuma diyi obetuma kɔ wanim obetuma ye bibia wo wiase ebetuma ye yi a untuma yi sika mfo de ye nyankopon ensi nkyɛn be abrabo nkwa obenya nkwa eye sika obedi ye sika obabetumu umma betuma be ye wa abrabom ahwow ede wadi ye e wa abrabom a eye sika na sika no ye fa kwan papa sunya be ye mfa kwan bɔ no sunya tie obi ani asase so ha obeka se one de obɔ brase mani ye ma no beebia na abrabɔ na wo bɔ no hunamani enti wadanfo no atu anamon e wo hunhuma ne kɔ nanim esa se sika bia no eye sunsum tie ni ye sika no omu twa no ene sika na e ba ye nsam no eye spirit enti wo study as sika be ka won sa eso no hawa udi emi ana usuban ana se hawa udi padua ne ye wo otumi di wani to so se o mi wo sika bi sa da bank ti asem be ba kura po a mi ni problem metuma fa lawyer that means ni sika ne sunsum a edi wachi tini ye pa afen so se uye adwuma na se adwuma ne koso na wo save ka bi a opa na bibi a eden bi a pese wo si bi abesi esase e sunsum e push you sika ne sunsum na tie sika no enam se ye nipa na etwa na eye nyame na eche nti no nyame so chade wo sunsum mani pie hunamani enti kwan ben so na abefa a obetuma nya sa sika ne bi wo sunsum mani pie hunamani enya dwumaden na mani panya sika wo enya dwumaden da obi ka cha waka ni pa kon se me prophet Michael so yo trofo nka no kre dwumaden na manya sika o se eden na manya sika kwan ye fa so nya sika no ene se ese se uwura sunsum da ye wo no ese unya obi a oye sunsum dwuma na wo hwe wa brabo so adwuma potin ben ese se wo kra na etu mu no eye obi adwuma bi wa wo ye no o kra na etu mu no kwa reject wo ena obi won so a sunsum no o ma fiti unsam ana ya da no unsayam de aba unsachi enti sika bi ebeto unsam bia sika no be fiato obi wa sika ntumi ngina ne nsam enti ono ne nyina no eye sunsum ade a wo hwe me no wonfa wani hu obi wa otumi nya sika pa ohun no dis kan be na sika na hye obi wa otumi tom ade pa but ohun no dis kan be na hye obi wa bibi odi ne nsam be so mu asase so bia ni wa eyeye but sika ntumi ngina ne nsam ono ne kan hu se sunsum no oma se wa brabo ana oma se wa dwuma ne usikasem enti uni sunsum bi edi wachi enti na bible me ati ase so se yensum nyankopon e wo sunsum mu enti nyankopon yemfo ye ni hu nyankopon no nyame ye wonhom enti empan na ye bo nyina e ye wonhom na de ye kome pa cho kasa me kasa nyina e ye wonhom bi na timu na ma me kasa enti se sa spirit na wo mu no fimi mu a mawu mintumi kasa biem enti sa na ablabo na wo bo no e ye spirit ablabo na wo bo enye hunamani enti so wo bo no wo hunamani a wo bebre wonu nyam no bibia be basa enti ese wunya bibia betuma pushu efo ablabo no na be ya obintumi fa embre wase wa ablabo no be so ka so ba ablabo no tradia sa na be ba no
Papa, what can you say? I saw person or say, Semen Rasusuma, Mabo Brandy Bia, Enye, Obatia sign. Into Papa saw James, how more ye in Rasus. Men are make catch roll. Obi ni assassin so ha, o wosika, no back catch me, Prophet Michael say, me adwumade na ma mnyes koboa. Hwe, ma men kasem chiro. Minimobi a oton toast, efie wasi no. Okobi sai. Ana obo ho ban wo sunsum, enti ade bi odne nsa beso bi yeye. Minimobi a owo police o prayer ko IGP kura ba fan say obetuma di IGP. Sika bi eni assassin so a ne nsa ka bet otiabusu afie ne mba nyina. Anya sa nipo na asase ko oton asase wasa ton. Wasa ton. Esa so obo bla ne wo hunam ani. Obi pushi wo sunsum, o chene san e wo sunsum, o brenasi e wo sunsum. Sana blabonete enti ye nante wo sunsum ani pie hunam ani. Enti have to need protection for wa blabona wo bono. Enante tra keke, emo bi ndada keke. Obewu, obesei, wachi besei, o manyina besei, ontumi ndi ye wa blabomu da. Mesi asore kura wotene tra ebegu. Obi betuma besa ho anwea egu asore no. Obi eni obetu ne na si asore ho. Papa sa o kasa se ya ho. Na me misa o. Na ne so papa o chese Nyankopon onhyira nipa. Me pa cho nyame hyira obi betuma asai no. Papa nyame hyira obi betumi asai nti na sunsum na yewura no. Hwan sunsum na yewura no. Tie. Enti na Nyankopon wo na difo ho no. Enti no bonsam so wa asase so ha no. Ye wasefo ha. Obu wa Nyankopon do hyebre nyina amawo. Benipa obeje wa wo no betuma asa wo hyebre. Ebu ada ye to udi kro betuma asa wo hyebre. Obetumi de balok ato abla aboso. Obetumi di asistram yaudie e de ato abla aboso. Obetumi de promise mfi ato abla aboso. Obetuma se wanu nyam na wato ache ne ball aso nti unnie no nyam adwuma bi abekom bia che se yaudie a obefam no beje adwuma no. Obu wa so e be fiti unsam e wo sunsum ti skato unsam e be hye. Papa sani awo kanu no abrabomu yaudie ene promise and fail ni ade enti no sen na abrabomu yaudie na tie se me di yawo abrabomu etisen medasi obu wo ha abrabo na obo no fitim na ye wo no obu wa onim ne friend bank account ko wati din beto hu bi da bank account ya ohun bi da onko bank wo po da se sika kase bi eni wato ne nsem abrabo so okokwa 60 years onko bank da obu wa jiso sre ansara wadi obu won so asabe ajiso bi na danfo bi high down wakotale no ho obu won so a fitimbra ye wo no besi nne wa wo yamba nyina otu no akotra ha otu sing room chima ho obu kwa ne tam so efi wura ndi bi che no onya sika esanse otena asese abrabo na obo no ne de obo ne tra keke enti obo hu ni sa pepepe Mami, ewi asro mami ka winchire emo bi ndanda woda ye de yesu nsum adwuma enti minim na meka me say opa metuma di wanim akogi sika e wo bank me de me fie besi ano na de akogi sika ka bese bia 100 billion na de ko mokola akogi store na fa sika no koto ade track ka me say obi di once di e be go store no one day or the one day or 1 week one day obeshu sika ni nyina bibi wo wiase o mommy ye mba brabo tra keke except to need protection na be obi bia entumi obetuma ko oni wo abrabom ye papa na ye papa na mo no sa tete no man ko school but no ma ye nana no mo ye no mini obi wa wie university wa wie university wa wo tre otini papa fie bepem ne enti bibisa o sa nipa yi ne mana wa wo mo so ne omo future ye dan o do papa do CB na we enti papa sane mo ni nyina de na ye de ba o se sheda no ase wa na ase wankasa na wabrabo ummo ni ye o se ebu wo a eya wo mu obu won so a enya wo mu but o si so no kwase abuo ni ntwanto so to obi adome no obu won so adansukuru mu obu won so a je se on ka no kore enti adome ni to sense ade bi obeye bi yeye on enti onoma bebre o ho a ema ni patumi hwe so abrabom enti on no unnim obu okwa ye de no me bi ato abrabom so ade bi ado nsa besom bia na ensai ema sika nton nsam da na ade akowu sa nipa ya adome no adwuma bi obeye bi ohun so eto de bia na ode beto de kwa na ye den
ben yesa na nyame hyehyɛ wɔ na blabo mo e obi na de code bi ana some spiritual huhu bi ato na blabo hwɛ onim sɛ sɛ ɔmo sɛ wɔ no nyam ɛsɛ wɔ ma no sika asema me pa cho hwɛ sɛ ukoto wo phone wankasa phone a oyi so sɛ me phone we numbers wo so e bia me de code ato so sɛ me refi na sɛ me bie na mbia me de bekɔ koma ɔmo siesie ɛyɛ phone no ma flash so ɔmo flash so ɛnɔma ɛwɔ phone no so nyina bɛ den ɛbɛkɔ saa na e bia obi de code bi ato wa blabo wa dwuma wo sika sɛ wo yie die wa konto mpuntuo ɔde code bi ato so enti saa code no bo bra enko obo bra enyeyi agi se afresh wa bra bo no so ya fresh ye die ya fresh wa dwuma ene usika sam ni asan download bibi foforo san de agusu biem o de edinu say na wo kan no obetimi say obi abra bossa on the easy ebe ma me ka say me be say prophet Michael Osei brabo me da se hwe obu wa ne de ne ye bayi obu wa ukọ wanim wa blabo ma obetimi du picture na odin akọ bi akokasa madam fu yesi ade okọ nanim de mpese na adwuma ne sika sam sei na oba fom na osranse na odi obeye eya obosoma nketre obeye seconds ombeye be se obesisi no ebe take more than be se 1 year papa yo here draw yo here draw onyankopon bo nipa bia mba wiase so ombebreda se wo sika draw ne yo here draw me se me de minim sika draw no koje krapo na se wadwene we enya adwuma usika duro no emfaso bi eni so hwe ye ka sika duro nyame na masika enye nipa but ade ba ko no se so ko gi sika duro no kwa na ye tra sika duro no enkosi aka na me de minim se sika duro be na minim ne se kwan obefo so obedi ye wa brabo be ko woni wa brabo m de nyame de satum ni bia mayem bia e betum abo am ko wanim se be enye sika se me beku opon so ana se me di sika ba be hye wo dan mu but e bia wadwuma no sika sem no ana obi no ma wo ye na no ma nko ye no nyame betuma ma me akwankyere se bia obi na eye wo santi na bia saa de ne entumi nkoyi ono ye woni de betuma ya ma wo papa obi nyame betumi ama wo akwankyere ese me ba wo ha ma me kukuo a wo dem na ya wa fisika ma me nyame betumi ama me pa cho nyankopon bia ni wo be ye saa de no wo ho nyankopon pa che ni wo enye nyankopon me pa cho se ebinum timi ye saa de me pa cho me ye bi ntini me de ma ti bi bet me de me mfa mani hu ade a bible nso se unfa wani hu ni ye ni hu adanse me nim bet nyankopon mu ni de minim kwan a ebetuma afaso wo sunsum a obedi yi ewo nyame mu da pie hu na mani papa me ba wo ho na waboa me ama me di yi ya eno saa no o mame bibi e de akoto me mpase na ewo ma be ye ho amamre ana se me ba wo ho no ma o mame bibi adware afi bi ese me be dware bo so me bi ese me be dware ana papa me ba wo ho den na wo be ya ebe boa me mpese bi ana ma ba wo ho na papa wa misuma mbi fa beto wo ho no na yesi papa me ba wo ho no ma o mame bibi a every year every month every week me ba renew dabi me ba cho otie me won say ye kase sunsum ndwuma ade eye ehintasem fane say yawo ye de wa ba wiase enyina ye dan yakopon ye nkwa ye bibia wo nyame nsem but ebia da ye wo no onyankopon say onyina onya 18 years a ese okọ abrochiri ene country bia so abe prai boko ya hyehye deda ewo abla boso ne yewo ba asase so e pacho nipa na owo onipa na oje wa wona na say da ye dwale wo no obia wo bayie ana obi wani wahu hyebre na wayi saa 20 na 18 years na odi bedi ya obetuma ko wanim no na wayi no de ba lock ato abla boso ono ne ye hu ni die say betuma age saa oyi die ne di amawo ena one se opese obobra ko wanim a ebia wanyi but bibia do nsabe so bia enko yi sika to nsama na ahye aware ne ba na agu obi promise so be ware obi yeso be boa wa nipa ne ntumi mboa ebia na mekan na ye bayie bi na ye wo ebia no wadanfo bi enetewo na wo de asem bi to wadanfo no so na wadanfo no so ko bo odua se asem a wo kan enye no kore bibia obeye asase so bia ma ne nsi oye da enam se ye no kore ntwi aya no me aya apam wo so aye code da wo so enti si yi saa de na eda wo so ni fu so ono ne sunsum ade enye hunamani ade ono ne haban ne ade ye okay enti na papa se na wo pa kire no me ba wo ho ma bra bo nko yie na me ba wo ho a haban na wo de be ye me ba cha haban kwa na me de ye adwuma wo yo haban bi wo me de haban bi bai papa me ba me mo haban na me da se but obo ho no ma also mo ba TV so say na mo be kan me de eja me ni hobby
oba TV so na mo be ka ne say de me de haban na be adwuma but oba be du no na nya haban me ba che on say me ma lafinte na de kwa haban dam say lafinte no ni nyina haban e na ye haban bi wo metuma te e de atunsuom keka ma na me kasa gusu e be ye adwuma ye nyame na boy enti enye bia ne say obi wo ko ebetuma ya ma ka ne direct e ye adwuma bobi wa mfa de na ama na obefi se bia oba na wamfa bibia ama no o bia okototo no ma no me ba ko difo na mfa bibia ama but lot of them no eye okra na atium no ye de ade ma o se ko yisu a okra na atium no e na ekwa ye adwuma de ama no enti sunsum adwuma ye no enya se obi discover be she obotum mame yo ewe ye no ma bi we betuma aya ma wa e wo sunsum a sika mpa hunsam da adwuma bi ani asase so a wo do nsa so ma enye yi papa na sa papa ya sa de ya woni say denti say na me no na me na wunya bi ma me na o da bi say ono de meme nam na meton adu na wo ka jem so beto na meton ma no an kan chere me 70 ton ma sa enti na papa e say me ka chere so ene me dofo ba bi a wo bia no say opese bi a wo ye enko ye say eye wadwuma sem osika sem no papa say ono say wan ma ontimi mwa o aje say wo ba say na me ne te na me nko ye no manko a ontimi emwa me ntimi tu na mo akontimi so ya na watu anamon na waba why me dafo kosua na hwe MICHEAL TV ebi say won nipa bebre na ye de ebema papa number ene good screen no enimu no enti me dafo mesra wa abomodin a na fa papa number no na frɛ ene ye de phone lines no ebe adwuma ebe bie e de atum e de amount enti wo de nyanto ba say enche kra me be phone lines no e de atum na ansa na me bie no mema papa ede haban bi akere me koso aka yo se jumede ekoso e wo TikTok ekoso so e wo Facebook enti me dofo be opesa wo hwe bia no Facebook MICHEAL TV GH na wanya bi ahwe kama pa papa yes. YouTube nso MICHEAL TV GH YouTube juma pa MICHEAL TV YouTube account no juma me pa chao KSTV obetimi ahwe ewo ho YouTube ko KSTV a na wakọ akọhwe ewo ho Samsung na TikTok nso KSTV ubenya bi ahwe ewo TikTok nso Samsung oba party na 369 eno nso amede bi etoto honom ebia na ope bibi efri papa nchen ope bibi efri menchen o de wo hwe me TikTok page no so a oba party na 369 na wone me akasa kama na bibia so akoso eje amaye mami ni papa eni nkomo mfa haban because haban menu yegu han no kre mate o monka pa esen haban we o mo ho adinye na so mini madwuma o mo se na papa ka sen haban na oba ho a odi bedi dwuma nti no ene oba odi haban no bi aba yama papa encheche yin because enche maybe phone lines no e de atum na ne opese obi sa papa ene ne opese wo ka kire papa bia no wanya kwanya na waka kire papa haban ye kita ye friend say e pacho we ne eya won so won friend no waka shi bet won friend sa bi say friend no waka me de na minim say friend powerful way eya adwuma powerful yes eya adwuma ma nipa di ye ntem haban ye kita ya eya faster ana we so ye de ya de ma wa eya ntem chan haban no ebi na we nu say nyankopon bo no obo te say be ma on say papa pacho peja haban no kosoro kakra me pacho on say haban no wo hwe ne ha ayete say na sabi obema ebi bitie no enti ono so sai ale bi but obi o wakru ne kase aye case 5 we ne dey akrone ne dey case 5 echo that's enia okay but sa ba we won obi a eye bayie eye bayie ana obi de wakwa duro so ade wakọchichiro ase wo sebre no sa aban we oba me wona se me ya kwanchire bia ema na aban we nkan wa enye adwuma obi asesa wo sebre obi askantumi ngira ne sem obi oton ade ayento opese onyi from awa ablabom e wo sunsum ne no makoyie we ne ade ye sa aban we onim ope onim sotobre very 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 powerful eye adwuma na ade ba ko ne se ebia obi di picture ko baabi na wakọchicho no wato aduro na bia nipa na aka be 7 days kwa na ese nipa ni wu na ye duro to na ye nyame hyehye ya metumate aban mako 7 mefra okra se okra ne beda so se retane ade ne manipa ko na be retane manipa ko no bank
Wow. Ya. Ono ofre ni pakra. Ebaba life abeda so. Ah me hu anasa won. Oh, opese hu a ebi wa abeto pan. Sa pa se den don say tetino ya. Is now the abane de ayama. Me na me de be ba na papa wo. O da bi beto aba. Ono te se bia utu kwa bi ebia kwantu no maye din. Okwa ne ya atwe wasan. Obepe fruda water. Na yekote a aban we no. Se ye de koya ade a yete na nwire 2 o'clock. Ote a ese wi na naked. Asna be tomate. So we dey san him na chi. Ote a ba ko mako 7. Na wabo nipa ni din. Country ko okoso be tworo. Ene aban bi kan manfamba sanse o de bape obi embehu. Oka ade bia gusu a enye se feri nipa na yen etete aban no sabi yekuratumi nti yen se yekwa ane akote aban ne keke ye wonsema a ye ne aban ne kan before ansana betumate be ye ba tv so ye de ba kirenti ye kirechirem oka aban no be kasa obeti ne ya ono be kasa we do okasa te se na me no okasa ye okasa kire se meti senti we me de ye adwuma mako 7 ebi di me ye adwuma mako 90 obiara ne hawa odi ye adwuma ena obi o wakoma yare no ma bebre na ye but me de ana me de ye sunsun dwuma de boa enkrofo se bia obi a oton ade a ye nto ebi o store kese na bia o no ma wo mu pa na pese ebi nim fi ebi akofo dua takorade kumasi ebetoto no ma wo ncha betu no ma wo nchen a saade we ne de ye ma nipa no obepa wachi kwan wo te se dan obeba store abepe ade na de ne benante ebe ye onwa nti ye de ye adwuma papa enya bosom sem e pa cho same de ba no bosum bibia amboso me ba cho so de ba de ba cho same ba se de na bosum bia amboso e na nyem na me ye enyankopon san no adwuma na men ka asem kire Ghana for hwe ewiase na yetene se uyi inframa ne dikan eye insuo na haban aban ye powerful na nyankopon de no ma bebre sie Africa for the shaban mu enti obi otete aban bia no se wo hwe me a hweniye na wanye nipa na de no atere ne nsa nkyerɛw saa omo tete aban ye se tete aban we se metene me nsa we di kyerɛw na me bu me nsa ma wo be wabra bom bebu ja sunsun no wabla bon mabum esan say obi otete aban bia ne nsa no e danger what I say ye adwuma pa hwe nkuto ka yesra we se obi a sebe mpadu ase oyare otwa yare se onto jam nko a mete aban we na mama na wo na mayam me de aban bi bekan se nipa ndesra a na ti bia no yare ne beko etwra yare ebeko emba biem for the life obi a onwo aban we mete na makote aban bi o kira me de next week me de baba say ye di gunsuom na odi dware for 7 days na se nyinsen na ntuma ma emba biem tio enyem na me command banato yam ebia na nsa bi wo yefun no so a ensa no emma nyinsen ne mba esa se na min hwehwem ama ye se nyankopon bo nipa bi am oba bi am ba wiase se ma ne mbe woda aji se bi akoso abortion na bia wa wo de ase dia fine be se bia ensa bi wo yefun no so na emma untumi wo de a on de haban we na yesaduma afo bi a sika ntumi ngira ne nsam sika ne gira ne nsam a oton ade na sika ne nyina ahye obi wo pese e beto ade pa wo no store enti woni pa ko no ba meka cho se ko circle ba bia ye fa ka ko market a ye didwa tan bia Sunday otabia ye didwa nipa wo sawanwa kakra fa aduane ani pa di abra me de aban we be ya ade ma onhwe ne ya ntumi nton ade no nipa ba be gu so no be dwane aban we very powerful we ya made na mekasa gusu pe be ye adwuma danger afi ya fa we nto wahu ya frena de nkruma papa ansa na mekoso no ma me nkyere me dofo bi se wo nua bi adamfo bi na ose chess tv onya anase bi a o manfia ka kire se dwuma de live wo YouTube KSTV live ye streaming live ho enti no ka kire ne se omomodin no ko YouTube KSTV onya bo pepepe obenya spiritual and herbal program bi na wahwe ama ono nso no watensama ekoso ebi because obi ho no abrabo no bone mankasa obre wa brabom a ohia program yi se na be ya ono nso obedi se ya bro ya bre ye sha ase nyene enso ye nuda emre aso
ese nyame fa ne maso ema yenso ye di ye enti e betena ha se ya ye nka se bia ya betena ha e ka ne de omo akọ papa ho ne de bebre na e pre ese on beba mo bedi adanse enche bebre na nso e beba ye do on beba mo bedi adanse a kira mo hu se Prophet Michael Osei ho no okwa enye agro anase ye metena TV so enka ne keke adifo eba me program we so no e adifo nyame enwo sra wo so na nyame e hira wo enti on betena se no mo ka form serious abrabo no nye sei na nyame hyehyɛ ma wo mo abrabo no enkoso uni sika mpa abusuam yemu uni sika sorry awokokra no ye ma program ye ma position enti ma wani na ho why program na ho no ma wani na ho papa ahaban ye kitawe e friend say me bacho e friend na de nkruma oh okay ni dia me ni say bia esno obi a omo e friend no we o bible mu be aban we on se ompese sika be pa wonsem wa blabo ma wa wo hwe mi bia da bia beba me nchen bia tete bi bra na pefruda water baako original one na fa kan bra na yemfa ya akwankyere ma papa ma haban nkosoro ye papa cho haban ni ye friend adede nkruma me se wa wo hwe me opa me no be true challenge e wo sa haban we ho bi kura bible mi ndi achinye obi a sika ntumi ngira wonsem obi a pe bibia fi obi nche nipa ne mfa ma wo obi a bibia be bia na aye basa e pa cho sa haban we oba pefruda water original no oba me hu na fa kan wo na fa bra hwe se obi a awo ma ye din meche saa de we me de beche mo obi a awo emu aye din pa na nipa ne ntumi nwo o ma ya awo no ntumi o na eso mo ye no operation na ye operation na ye bibi ne kura ma pa cho pe saa haban we o pe saa haban we apa dankyen no na pe kube mako 7 dry one na bom nsuo no na fa gu we bucket mu na posa na fa manipa no ndware on gina bisu no ndware o dware by 3 days and I said that day obedware na kopim 2 days to 3 days no it said then so otimi wo onyin sen na so wanyin sen na wo na wo na panwa okay ya entumi ba na yese bi obey operation ni ada se bia omusa abofan diniti na ba na bibi na ba we papa san se su bi ma me se aban we eya haban bia adede nkruma no se obi papa se nwo ewie mu akosi su obi a me pa che obi a ebia na awo tamadu na awo no ontumi nwo na emu aye din me pa che pe adanche no upa adanche ni wia pe kube dry one mako 7 na bo nsuo no emfa nsuo bi amfram na fa aban wogum na fa manipa na baby tibi na gina so no ndware engusu no ndware aban odware aban na twen 3 51 day no dware aban to 3 days no say it said then so wo ne achi ade ni nyina wan show operation kro mo ye no okay afin so se bia wo kọ baabi na wo se baabi a wo kọ no wo pese ohu bibia me pa cho da okwa kwete aban pe coins na fa gu aban na se dan wachi fa kire aban no na ka kyense wo ngini ndi to wote wo kọ ha wo pese bibi nsi wo kọ a dokodina pese nsi na ebesi sa pepepe de ama wo ye de che o de ache ye de ache obia ela se pese e kire o mo se haban ye adwuma papa me ba me bisa about ne na wo ache no me pese me hu se o de gu haban me nsunim keka na obeposa na wagina na onso obu we a obu ni keka enye adwuma enti okọ a on pe coins na on ka kire aban ne se odifuo Prophet Michael Osei ebe tina TV so ka se o ye adwuma enti on do ngini ndi enti se na odne kwa enti ni sika ni onje on twen be se seconds ansa na on dan na chi kire aban no mani fesi o fesi a ebe ha no on dan na chi award ye no dabini nyina na ade ko ye bia no enfesi no sase dangerous ya ka bibia tie o ka se me fesi na mani fesi aban ani munte sa aban si wo sa mani fesi on dan na chi ma aban no na onte o shatade obetimi ate ya esa so fesi na obe aban be kacha ni picture e de atoso nti se o hye ne bobi no wan kodi se obe ha no okay serious enfan joke nti na me de akire ya eye adwuma bebre na ba kon so ti se bia obi bia yera ana wo asase bi na ebia obi gi afuru nti o mo de asem na kokoto a na wo hwe asem na cha me pa cha obetuma akopɛ o kirebin ana pramreti ukotima maketa benya bi to bi bra ade aban we ni aban beka ye bi ama obi na obetuma kwa asase no so on be dan na asase no de ama
Papa, I can say enter folder what I enter way enter. Adekode no e bia me nim ba bia me yeton me ba ho no ma o be ba cho ntom na floda water do bia ni me bia ton na chire be ni ade ha so koti mama kato benya bi papa me nim ho me ti okay ontumi nto oba e be kwakoto ama na ya ma okay eno na me pese ye hu afen so obi wa afie a okwakotena mu o pese odi ye ofie ni ma me pa cho kobu aba we dan wachi e bia na ontumi mba mo kobu ubu a pekwensa edoso be se bia 10 cities ana 20 cities na fa kogu ase na ka chance wo kotena fie bi mu sunsun bi atifi o pese mfi ho ba cho ba ye yama we ya na ye de be yama o ba cho bu na nso te se we ya na o fa pra fie o dan mu nyina na fa we na asesa nwura no na fa kotugu papa na ya kwatena mu dada nso e be ende ande wa kwatena mu dada de a wo baba ne ayama okay ye ntena fie bi akeko hwe ablabo no unso bi ko ne o study a ba me nka sam hye ahwefo hwe un study for wo Ghana unso mu sika pa unim de nti o mu sika e akwankyere o be ka no kwachero hwe ka so mu titim hwe manhye so masi hwe asoro dan o mu si e ye mo asoro mba ya na mo de bre o mu be ye difo ya na be mama akwankyere e na abadwuma no mu sika sam ko yie nti ye ba na e kire bibi a opa wo de ye wo de fa ne so e ya turu bi na odi min test nhwe but mo gidi onyankopon mu se tumi na onyankopon de aman a ye de te ye kasa no efeli uda bibia ye gidie say bible say hona no obi se onyankopon bibi na manfa sa de na mfa ma no na bible say hona no won se otene ni obi otene na sefo sresra de da agi se wanje ndi enti bibia ye gidie nti utu na mo a ye be ye no ma bebre wa ye ba be kire say program no do me do for me pa cho ene de prophet Michael say wa kire no ni bebre e free e no all kan o de try hwe na hwe ne ebesi phone lines no edam 0545 929292 obetimi afre na waba dwumadie iso ebi 0545 929292 na waba dwumadie iso bibia opese obisa prophet no obekyerekere mu ede akyerɛw ebi haban ya oka ho asɛm akwankyerɛ ode ma na opese wotie mu yie nso obetimi afre na wabisa na bibia aye kama na bibia akoso ye ede ama papa akwankyerɛ na ode ma no very good wa kyerɛ akwankyerɛ but say na wo ka say ye kwa ye na ne ye chi no me hye mpaboa na me de akote ana me yi me na se mpaboa na me de akote me ba cho kwa udu ayu na se mpaboa respect ade akwa akoye no ya besra wa dabra udu ayu mpaboa no sanse udam wo kwa uyi mpaboa ukoda wo mpa so a ubahyitu yi mpaboa enti saa na ukote aban so a respect so obeyi bibia ma ebe ye adwumahwe ma me nka simcho enye mpaebo nko a na solve problem tieniye me se mpaebo a direction nim no eye mpaebo eye fact mo ye ka bi wonim se ukwa asoro Sunday bia spirit bi di machi kwa asore bo mpaebo gu munim o de munim na ekoso enti ye kasa wo hu manipue wona mani no se e betena TV so ne na mo kasa eye afa ba wom tworoto wo aka se odifo baka se me no kre anka Christopher ni problem Christopher tumi bom pipe still na problem na tia neti enye se nyankopon na entie pipe no so gidie ni tumi na won pipe no eni ayesa light a ebi o mama offer baby kakrashi oh transformer ni baby a chubon se light na ni ayesa sa na pipe no ti hello me don pacha udi ni baby afrefi just na beneza me se akra me don pacha yenko I'm sure Babono and Yazy money can to me, Jana Museum. I say, no, Babo man. Does it me because we can cry with the enemy, Baba, and Yazy money. No, my basa, I check and bet too much. Mr. Beneza and Pacho, yeah, the Papa no Babeto screen or any. I true. Na frɛ papa ma me wie program na papa be bo mpacho say na mo ya so me pacho da bi e de beto anim say oben pen so a 0558 ana say ye wie a ye de beto screen no anim kese na watro me pacho da but also 0558 38 ana de macho what evening no na ye papa number ntim pacho frɛ papa be bo
Na me pesa papa boa na nyame ma bibia ye ya wo ba na obedi adanse so why nyame be bibia so na ye okay nyame sho ye wi obetimi afre papa me pa cha number obetimi afre no abagime de so 0545 929292 na wabagime de so ebi 0545 929292 me number na de dekeke me da fun pa cha frɛ na abagime de so papa senior Mr. Ebenezer kan no o se wa bre abrabonim no obre pa ne de no den na obetimi ayafa oba ofa ne de ayise frɛ ne kra no ne ye hwɛ question mark bi wɔ ne kra no obi aye ne bibi ayise hwɛ but omo frɛ no ye pa cho ye pon a na ye tuma pick that's me na me pick course nti omo nya botre pon a sunsun mu no minim sɛ obi atachi na dwuma no ye die ne sikasam okay nti ayise oba ne ye frɛ ne kra na etinim ne kra ne be kyerɛ no ma ɛsɛ ya kwa bibi ama no okay nti teso obi ba na sɛ ebia ne man ko ya odi kan frɛ sunsun ne sunsun ma etinim ma ne di ye ne ye frɛ no sɛ won de ndote body ne de ye ndote be sunsun na ma ne ye nipa no ene ye bebisa no akwankyerɛ a sunsun no be kyerɛ de be ma no na ye adwuma nsi sa na ti wo sɛ obi wo bobla papa obi de me ntwa wa no ebia na obi show wan show wo Ghana ha o show wa brechire ne papers na adwuma sem ne niam an koye wa brechire ontimi ma Ghana ha meye papa eno sa obe dan na afa nipa ne be ni dini ni picture keke na eye gidie ne be ya man ohun se ma me nka asem wi ohun se enye bia se be ya ade ne se gina fastra na gina koyisu hwe ye ya ade ne ma wo kra na director eye adwuma ntem chen na bagiwe kwasra no but Ghana no woye bibia agise nipa na abehu se ade we na ode ma me se me mfa nkwansa sasa okra na ye ma na eye faster nti se nipa ne wa brochi na bia onya on abrochi fo no so ade ba ko no se oye ade ne mo na yeyi a on fro okra biem because na nsia obi frɛ me ne nkrata asem sa nya me fam so ye ma no eye ma no wi afɛ de o frɛ na on ne chat kro mfi obi ono no frɛ me ka kyerɛ se bibia ye oke o on enye wo sika o mpo eye fɛ sɛ o wo ba frɛ good morning ete sen eye sika ye beto ye beda na eja nti sometimes omo aye omo ba ye nkyɛn so eye bibi ma omo no se na papa ifrɛ bi ebia problem na che be se bia 4 years 5 years be nipa ne bo pese one day na problem ne solve but enyenye magician adwuma wo eyenyam adwuma ne eye ebia ade na eye wo no mo de bia koto bola so nsuo mu omo de ya kyekere wo be se 10 years ni omo kyekere wo daddy nti si sane no man ya enye easy nti ya na mo ba ye nkyɛn so a yesrɛ mo ni die mala manya nyankopɔn mutumi honhom abotre na etumi de aye adwuma no fa hwɛ ade bia mu no eye abotre esanse sunsum adwuma no obi ene obetumi di one day na 1 week aso wo problem da ensi da emo bi na da but ade ne ya kwankyerɛ ebia wo ye we na bibi foforo aba ebi kwa na mekan oba bia wo ne ne tenaye wo bu no kwasea nipa na kodome wo be se 10 years ni wo de one day aba me nkyɛn se me mfa solve sa problem wankasa wo hwɛ me ne kro wonyame anim entumi nye dwuma sa enti esram se mo ba ye nkyɛn ya mo nya bode ba mo wa brochiri de mo betuma frɛ any problem wo pese ye nya ade ne na ye nso ade ne mbra nkyɛn direct nso ebetuma ya ma wo eno ma ne betuma ye asoma ade na aba ba bia wo ne beba ye be kyerɛ ba bia ba beto wo de ne beba beto nso na ya kyerɛ na be rafa ade na ba koto oh ne den ya den eye honhuma de eno na ye beka se what a wow ya tumi de tumi wo ye kura tumi o de next week ya ba me ye nsankyerene bi wa wanhwe studio a obedwane me promise ya hwefo to bi anka nkyerɛ ne nyɔnko me da fo betimi afre 0545 929292 sa opese obisa papa bibia obetimi afre ana sa open so say ye wie program na wa frɛ papa number no ene go screen no enim no kese na ye de blue no ato ya kyerɛ blue nim no me pa kyerɛ obomoden a hello oh okay me pa kyerɛ ene ensure na my network no aye enema bia ewo ho something which is the ntiyesra wa o frɛ na wa ntimi anyira so ya na o de akyɛ ensure na ma aye bibia ewo hello me do udi ni baby afrefi ene ye network no aye ne ewo ho bibia ewo ho onfa nche because wa wonim ensuo to say dia na bibia aye basa papa se ye bre no de enya aye bre
Enti no papa den na wo last word a opesa wo de ejaye. Me da say last word am won say obia no embabla botra keke besro. Bo modern aso benya spiritual father why me nyame pa ocho. Oba betuma be register. No ma bia be monitor 24 hours there ma obi bia ye bia. Ye nya dwuma keke. Be bisa dwuma sese wo kra na etu mu no nye ayebe yeyi. Mesra woni di mala. Me nua be ma me sister aware na wo kɔ no. Bebi se bema na chi se bema no oye nsu ana oye ja ana oye nsu ana oye ja bebi sa wo da achi bebi obedu wa ablabom ye bisa wo ye beka ni okra na etu mu be ka kiro bebi obewie wa ablabom bi ye beka kiro. Okay, hello me don pa cho din ni bebi afrefi pa cho say hello kasa fisu o friend okay mpa cho yenko my monitor na no phone pa cho yenko abraboni nkoye on okay me do mpa line mu nsheda enyewe me ba cho papa number and a good screen no enim no bo modern natural ne o bru nim no bo modern natural na ye program na wa frɛ papa ama me na papa no wakasa ama me why pa cho mo frɛ papa no mo de mo ntwen kakra papa number de ofra on timi fa o I just say ye program no ntimi srama ye be wie sisi a ye time no de enya aso awie enti pa cho o de mo nya nto basam be frɛ papa sisi a why papa mpacha wa me last week enti mesro bia se behwe kwan obefa so obedi wa ablabom oba nya menti e be yamaw sase ye wo sam nudie no ene wo akande na ye de be yamaw e wo honhum na pie wo na mani me pacha me tenase e wo kasoa Pink FM tiniye ofa kasoa ka bia wa kra be bia hwe me bia wa kra bia ofa kasoa ka kire driver na metini se obesi wo Pink FM animo wo si wo Pink FM friend oho na ye wo abrosan kase bi wo ye won last top no ho na ye wo menya sori eye cancel nko na meye tiniye eye sunsum djuma na meye obi a wadjuma usikasem wo so dai ubeso dan obi na oda wo promising fe ubeso dan na udidi bibi ado nsa beso bia na bas e bia wo store wo pese be hwe store no ma oba bia store no wo wo pese ye bobon ban wo pese ye to ade ma wo pese sikatumi ngira wo nsa wo pe bibia fe obi nchen bibia wo do nsa beso bia na bas abeso dan obi na oda ablabo abo no ko ni ma no atwe asan ni nyina no tu na mo na wo ba me pacho eye cancel ne ye nya sorry eye one oba beto me se me ankasa na me phone so a me kura no wo frɛ me amia na me fa enye me akoda bi ne befa afi so ntumi mba so a 0558 38 no 2017 no me pacho ye WhatsApp o ma me udin ni picture metuma hwe ehu no ma hawo na me so makacho na me ni wadin komo wo so me pacho WhatsApp no eye 0558 38 2017 na wo so no ono ye WhatsApp enti e bia wo achi wo ye panyin bi e bia pese wo hwe no ma ekoso abrabo ma o ma me udin ni picture na eti bia la meka nsem na kire wo na be ye won se memben na metuma kasa asema kiro enti me ye adwuma Sunday pe na me nye adwuma eye cancel nko an ana me ye for obi na adwuma na de ton eni ni sikasem ena wakwantu obi ajubi bi ana obi a promise obi a show obo bi ondi so ebia opese obi beboa wa blabondu tu kwan na se wo abrochiru pese ebia nyame mfa ye so na ebia onkrata se na wadwuma na usikasem enko yi a me pacho ho adwuma ena me pacho meto a me ye me odifo kase pa magidin a me yesunsum dwuma e ya haban ne honhom no ma ne ye wo mpacho nyame fie wo nti oba problem bi e da wo so no awrade betuma fam so na metuma aboa wo ne mogidi se ente na wote ne biem tama wonya ade hwe me so no utua na mo ba awrade betuma aboa me starting adwuma 6:00 anopa me pacho na mapon nyame ya adoma 6 nti Sunday pe na me ye adwuma des ni nyina me ye adwuma eye cancel nko a na me ye awrade nka ho se otumi hwe me etiem zin dasene besa hwe me biem me dase mommy papa yo papa answer na me sorry dem pacho mo birthday wish be ese me timi because manya sa
wishes mienu ya ene maso be ye hye papa maso ebe ye hye enti no menye eye me wishes mienu Adelaide nate menye sa wishi emfa ema me ba no enye sa dia ene menye sure se meda kra Adelaide bebu mete se ne wanya ayi okronfo bi na obuno no enti papa mpacha ma menye me birthday wishes sisia na me ma yenko Adelaide note ena eda eye eneme ye ne birthday no ede amano no Adelaide obi atese me don ye pa odama akoma so eno nti no Adelaide nate ena eda so no ade ne ye kan ene se Nyankopon enhyira nyame enya okese nyame nya wakoma so ade panyina emfa emma bibia wo hwe enimu se nyame enye ma no nyame enhyira endra enana ne birthday enti no me ma happy belated birthday we efri o maame Ellen Amakwachwa ene wo sister ya spendi enchen me so me kan obi o cousins ne o nephews nyina ye nyina ye se ye ma happy belated birthday Nyankopon enhyira nyame nya wakoma so ade pa nyina emfama abusuamu no me de nyame enyiwo emfrim nyame mie wa adwenem na bra wo school na wo sua de nyame emma o nyansa ene nimde a efa enwoma ho bibia odon sabeka bia no nyame emma enye enhyira emfa emma maya adide awie na mesan so aye eye ata Richard Richard Nyankopon enhyira wate nyame enya okese nyame nya wakoma so ade pa nyina emfa emma bibia odon sabeka bia no Richie nyame emma enye enhyira emfa ma nyame ma wo niye ewo abrabom nyame ma wo free adumu enko adumu nyame yadoma ochina your birthday ochina 19th nyame yadoma your birthday Richard nyame enhyira wate nyame nya okese Rishi efri unuanum nyina enchen na dia obege ene wo maame enchen omo enyina seme ma happy birthday in advance miss me can be precious eka hon sana Linda so eka hon ye nyina yesi ye ma happy birthday in advance nyame nya okese na nyame enhyira medafo medawase pa ese wode u TV no eto Cheers TV na o share spiritual and herbal program nyame enhyira sabre bia no TV da Cheers TV na o he dwumadi nyina nyame adoma kwasia da bia ebo anwumre no nwotwe ekopem no nkron a spiritual and herbal ye de bebro Prophet Michael Osei edu be rasunsun no akere oni enti abrabo no aka akire ede ama prophet number na wo fire no emfa ne keke mesra se frɛ na won sutu anamo na nyame enhyira ema brabo enye yi emfa mo nyame amo se bedi hia nyame amo se bebre nyame amo se betete eni titu anomo na abrabo na asɛe no nyame ensiesie emfa ema osoro oboa ne waboa ne ho nti boa wo na nyame emoa meda wase pa so se wo hwɛ wo YouTube KSTV nyame enhyira esa woje bre na wo hwɛ wo YouTube sabre de oba party na mene Prophet Michael say ebe peja yemu na me kan se bibia wa hwere wo ye ho no nyame enhye wanam hwa wo ho so ye na wo ho ammasam nyame yadoma ye be san so ehye bio